Ali ni president wa America. Mabũrũri maria mothe maria maturigicĩirie maria turiganitie namo mothe ni marafrizeirwo horo wa visa ya gwithie US, no ithuĩ twita bũrũri wa Kenya tutina frizerwo. Wa mbere ni ukuona nginya US nginya horo wa maundu ma military ni magikoragwo na camp ya bũrũri-inĩ wa Kenya na ni tukoretwo na diplomacy ya njega ukiringithania na mabũrũri maria mangĩ ma Africa, na njuge Kenya kwaga gũfrizerwo uhoro wa visa ni US ni kindu giratuiga handu iguru muno. No riu ngakiuria atiriri na ungumania uria wikuo ri andu mari aya kwambia kwenderio citizenship ya Kenya maumite mabũrũri mangĩ nigetha moe visa na ithuĩ twikore ni twa frizerwo. Koguo bado ni kaundu kega muno garatuiga hega, no na ithuĩ no nginya tukorwo na discipline nigetha gitio kiu tuhetwo ni US gikorwo gikimaintainwo. Eni na wega Trump ni akorirwo akiuga Kenyans aria mari US ni erutiri muno, ni aruti wira muno, mekio muno, na nikio tukigitwo mabuku-ini mega tugitiriha ni undu wa mahinda. Njokerie ngatho ari othe matwirorera ngeithie Muturu wa Njoroge na arumiriri othe a kiama gitu gia Tepa ndimendithirie marime gukumia Ngai arangire makinya mao haria othe mekumagara macoke kondoke mbemba-ini. Thengiũ muno JM Karanja ni muthathauri wa maundu megie kiuteti na no mutongoria wa mbeũ njithi guku bũrũri-inĩ. Tugagicokia ngatho nyingi muno makiria na tukaigua tutikite muno makiria niwe gukorwo ukinyitanire na ithuĩ muthenya wa umuthi. Nawe mwiroreri tugagucokeria ngatho niwe gukorwo twaranite hamwe na ithuĩ. Ni twainĩkĩrĩria ikereka riu ria Njũkĩ Mũhũngairwa ria guthathaura magatheti-inĩ maitu. Tugukorwo tugiikiria oro hanini, ndugathenge mitambo-ini, ni tugukorwo tugicokereria, tukorwo tukirunga ciĩgie uteti na utongoria guku bũrũri-inĩ. Ni thutha wa ihinda ritari coho. Kameme TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811 *628#. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Woza moka laiweka amwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavojeng ni kama ataka kururumia. Na niye Wanjiku James aka Miss Kanyoni aka The Lioness kumada kede shahwaile kinyaza 11 shahwaile Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwabirilio Monday, tuka kurehere #Afro Monday edition. Nagwa wakere, tukaigira dhini wa kanitha wa Reremboka. Nagwo wagatatu ni Wagwan Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka masinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Gang. Nagwo wagatano toka malo. Tukaindekerea wiki in style. Veine wa
Cocktail Friday. We got the juice. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikaon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi.